Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza ni wa mwanya wahariwe amakuru mu Kinyarwanda nkuko mubimenyereye ngewe yabagezaho ni Maniragaba Joseph. Perezida Kagame yakiriye umuyobozi w'ikigo cy'ubumenyi n'ikoranabuhanga cya Armenia. Ku wa 4 Nzeri 2023 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriye Dr. Armen Orjan, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubumenyi n'ikoranabuhanga cyo muri Armenia FAST. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko nyakubahwa umukuru w'igihugu yakiriye Dr. Armen bagirana ibiganiro. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Dr. Armen Orjan baganiriye ku mahirwe y'ubufatanye mu nzego zinyuranye zirimo ubushakashatsi, ikoranabuhanga no guhanga ibishya. Ubusanzwe ibihugu by'u Rwanda na Armenia bisangiye amateka yo kuba byarahuye na Jenoside, bikaba byarashyize imbaraga mu guharanira ko amateka mabi nk'ayo atazasubira, haba kuri byo ndetse no ku bindi byose ku isi. Ibihugu byombi bisanzwe bigenderana, ndetse no muri Nzeri Nyakanga 2022 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yagiriye uruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Armenia. Dukomereze ku makuru yo mu karere. DRC yashyize urwitwazo kuri RDF nyuma yo kwicira abaturage. Guverinoma iharanira demokarasi ya Kongo yashyize urwitwazo ku ngabo z'u Rwanda nyuma y'uko ingabo zayo zishe abaturage benshi bari mu myigaragambyo. Ku wa 3 tariki ya 30 Kanama nibwo ingabo zo mu mutwe urinda Perezida Félix Antoine Tshisekedi ziraye mu baturage bigaragambyaga basaba ko ingabo za MONUSCO ziri muri DRC zataha iwabo. Imibare itangwa na leta ya Kongo ivuga ko abaturage bishwe bamaze kugera kuri 51. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Peter Kazadi mu ijoro ryakeye ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yagaragaje ko RDF nka nyirabayazana yatumye abajepe ba Tshisekedi boherezwa gutatanya abigaragambyaga mbere yo kubiraramo bakabarasa. Uyu ashingiye ku makuru yari yatanzwe n'ubutasi bwa gisirikare muri Kongo avuga ko ubwo iriya myigaragambyo yari iyobowe n'umupasiteri Ephraim Bisimwa n'abayoboke be bo mu itorero ryitwa Wazalendo, ingabo z'u Rwanda nazo zari ku bwinshi ku mupaka munini wa Grande Barriere. Kazadi yavuze ko kuba ingabo za RDF zari ku mupaka ari byo byatumye Colonel Mike Mikombe wayoboraga abasirikare barinda Tshisekedi gutegura by'ikitaraganya urugendo rwo gukanga umwanzi ku basirikare yarayoboye. Yunzemo ati, ntabwo twazanye abasirikare bacu kabuhariwe ngo bagabe ibitero ku baturage, ahubwo twari tugamije gukora urugendo rwo gukanga umwanzi no kwamagana icyifuzo cy'abanyarwanda ndetse no kuvuga duti turiteguye niba mushaka kwambuka umupaka. Kuri ubu hari abasirikare 6 barimo na Colonel Mike Mikombe bari mu maboko y'ubutabera bwa gisirikare bari gukurikiranwaho kwica bariya baturage. Bakunzi ba Excellence TV, hano dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Tubashimiye uburyo mudahwema kurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Murakoze akagaruka. Ciao ciao.